Sljedeća vrsta dokaza je se to zapravo da istražimo poslanikov život. Uradimo kratku istragu. Kako da mi saznamo je li govorio zapravo istinu kad je tvrdio da je Božji poslanik? Ili je možda lagao? Jedan od vrlo jednostavnih načina kako mi to da možemo da saznamo jeste da se ispita njegova tvrdnja. Znači, on je tvrdio da je Allahov poslanik. Sada, možeš li mi ponuditi bilo kakvo alternativno objašnjenje osim toga da je zaista bio Allahov poslanik? Zašto bi inače živio život kakav je živio ili radio stvar što je radio ako nije bio istinski Božji poslanik? Poslanik Muhammed, jako ću ukratko objasniti, njegov početak prije objave, on je rođen među idolopoklonicama, znači narodom koji je obožavao idole, mi to zovemo mnogobožcima. I poticao od jednih najuglednijih, ako čak ne i u najuglednijeg plemena Arapa tog vremena, jer je Muhammed a.s. tačno dolazi iz krvne linije Ibrahima a.s. od Abrahama. I oni su bili u to vrijeme čuvar Kabe. I bio je već oženjen sa Hatidžom. Ona je bila u to vrijeme jedna od najbogatijih žena, imala je svoj biznis i ona nije planirala da se uda već duže vreme, ja vjerujem da je bila udovica, ali ona je odlučila da zaprosi poslanika Muhammeda a.s. jer je vidjela koliko je pošten, vidjela njegovu dobrotu i tako dalje. I on znači vodio njezin biznis nakon što se oženio sa njom i imao novca, više nego što mi je ikad bilo potrebno. Nije mu trebao novac, znači nije mu trebao čak ni status, već je bio poznat i poštovan u svojoj zajednici. Arapi su ga toliko voljeli i cijenili da su ga nazvali, dobio je status, znači dobio je titulu El Amin, što znači povjerljivi, iskreni. Tako su ga zvali. I kako bi imali kakve sporove, dolazili bukvalno njemu da on to riješi, jer su znali ga da će on uvijek donijeti pravednu odluku, čak ako nekome nešto ne paše, on će biti iskren, on će biti pravedan. Evo, na primjer, jedan od sporova su bili vezan za Kabu, ali sad se radila obnova Kabe u poslanikovo vrijeme i prilikom njezine obnove bilo sad došlo do spora. Ko će postaviti taj zadnji kamen? Ko će to finalno završiti Kabu, obnov Kabe? I došli su njemu, jer je počelo bukvalno da izbije civilni rat između Arapa u to vrijeme. Nisu mogli odlučiti ko će da postavi taj između plemena, ko će da postavi taj zadnji kamen. I na kraju su odlučili da dođu poslaniku Muhammedu a.s. da on donese tu odluku, jer su znali da će on pošteno i pravedno odlučiti. I živio je tako ugledan život. A zatim je imao susret sa Melekom Džibrilom, Gabrielom, kad su mu objavljeni ti prvi ajeti Kur'ana u pećini Hira. I rečeno mu je prva objava otprilike Allah je jedan Bog, samo on vrijedan obožavanja, da idoli nisu bogovi, da ljudi trebaju obožavati samo Allaha, jedan je Bog i tako dalje. I zatim zbog te objave, samo zato što je govorio vaši kipovi nisu bogovi, već je Bog jedan, zbog toga je proveo 13 godina pod progonom. Njegovi prijatelji, njegovi pratioci su bili ubijani. On je više puta skoro bio ubijen. Kamenovali su ga, ali su toliko gadovne stvari njemu. Donosili su mu smeće pred ulaz. Toliko su ga zamrzjeli. Izgubio je sve. Izgubio je novac, izgubio je status, izgubio je volitbu toliki ljudi i morao je napustiti čak Meku i pobjeći u Medinu, jer su planirali puno puta da ga ubiju. I nisu stali na tome, oni su dolazili sa vojskama, bili su i ratovi, i iz rata u rat. Konstantno pokušavali da ubiju poslanika Muhammeda a.s. I borio se i živio je najskromnije. Znači, otišao od nekoga ko živi jako dobar, jako bogat, ugledan život, sad živi najskromniji, najsiromašniji život. Ima u hadisma kad je jedan čovjek došao da vidi, da upozna poslanika Muhammeda a.s. imao tu želju, to je nakon duže godina njegovog poslanstva, i gledao bi kako sjedi normalno sa drugim ljudima. I on se iznenadio kako to. On je očekivao da će on sjediti kao krajno sa nekim plaštom. Iako je poslije mogao da sjedi sa plaštom, da ima sve to jer su ga toliko zavoljali. Ali nije živio takav život. Nije htio. I poslanik je konstantno govorio o sahabima i svima ljudima. Nemojte me pretjerano uzdizati. Kao što su kršćani pretjerano uzdigli Isusa i učinili ga bukvalno jednakim s Bogom. I jedan čovjek je rekao poslaniku, ono što Allah hoće i što ti hoćeš. Poslanik se odmah naljutio i rekao, što to govoriš? Zar smo učinio jednakim s Bogom? Govoriš šta ja hoću i što Allah hoće, kao da sam ja jednak s Bogom. I poslanik je bio vrlo jasan da je on samo sluga Bogu. Rekao je, recite, ja sam Allahov rob. Dakle, on je rob i poslanik koji dolazi od Allaha. Čak stvar koju su muslimani saznali nakon njegove smrti. Saznali su, na primjer, da je njegov oklop bio založen, iznajmljen kod jednog jevreja. Je mogao otići bilo kome u to vrijeme. Imao cijeli arapski poluotok muslimana. Mogao otići bilo kome reći, dajte mi novac. I svi bi se borili ko će mu prije dati. I bilo bi veoma lako. Ali nije koristio činjenicu. To što je on Allahov poslanik kako bi stekao više bogatstva i te stvari.
Živio je svoj život. Veoma skromno. Sve što je imao od bogatstva, sve je davao sirotinji, sve je dijelio. Ništa nije zadržavao. Iako je mogao biti najbogatiji čovjek u to vrijeme. Poslije predaje kako smo znali, siromasi doći, pokucaju mu i pitaju imate li kakve rane, prose. A u kući bi poslanik imao samo jednu jedinu hurmu. Sam sad to. Ko danas ima jedinu hurmu? I on bi zadnju svoju hurmu iz kuće dao. Imao predaje gdje je Omer, njegov prijatelj, ušao u sobu poslanika. I kad je pogledao njegovu sobu, pogledao njegov krevet i začudio se. I kad je pogledao, poslanik je spavao u prostirci od palmi. To je toliko gruba površina i tvrda. Je bukvalno ostavila poslaniku sa strane velike tragove crvene nakon što bi se probudio. I Omer kad je to vidio, odmah je zaplakao i rekao, o poslaniče, carevi Perzije Rima spavaju na svili, a ti spavaš na ovome. Poslanik se nasmio i rekao, Omere, zar nisi zadovoljan da oni imaju ovaj svijet, a mi imamo sljedeći? Ovo ne bi nikad lažni poslanik rekao. Lažni poslanik, po definiciji, on laže radi ovoga svijeta, da bi dobio neku dobit. Jer bilo ko izmišlja laži o Bogu, ne o bilo koje glupost, već ko laže o Bogu, to je ateista, to je neko ko ne vjeruje u Boga, ko se ne boji Boga nikako. Nema razloga da žrtvuje užitke ovoga svijeta za užitke drugog svijeta. Ali on je imao takvu sigurnost, takav jakin, da je žrtvovao apsolutno sve što ima. Dao je sve za ovu misiju. I bio je slučaj kada je jedna žena ukrala, a bila je iz jednog uglednog plemena u to vrijeme. I ljudi su sad željeli ona iz uglednog plemena, pa hej, prolazit ćemo kroz prste, nećemo je kazniti. I poslanik je rekao, kad bi Fatima, ćerka Muhammedova, obratite pažnju, nije rekao ćerka Allahov poslanika, nije koristio svoj status. Znači, kompletno govori o apstraktu. Ako bi Fatima, ćerka Muhammedova, ukrala, ja bi bio taj koji će kazniti. I bukvalno sad mi je jasno dao do znanja svima da on nije tu da koristi svoj status što je on Allahov poslanik, da radi šta hoće, da igra igrice sa Božjim zakonom, već je bio pravdan čak i njegova obitelj u pitanju. Dakle, ako nije tražio bogatstvo, ako nije tražio status u zajednici, ako je živio život konstantnog progona, mnogo puta skoro ubijen. Ima jedna predaja kad je poslanik odšao u Tajf, gdje su ga bukvalno gađali kamenjem par kilometara dok je pošao da im objasni, pozivao Allahu, govorio Bog je jedan, nemojte se klanjati idolima, pokajte se. I gađali su ga kamenjem, bukvalno dok mu se stopala, nisu zalijepila za sandale od krvi. I zato je pitanje, zašto bi učinio sve to ako nije bio Allahov poslanik? Daj mi jedno racionalno objašnjenje, alternativno objašnjenje ako možeš da ga nađeš, ali nećeš ga moći naći. Pozivaju ljude da obožavaju istog Boga Abrahama, istog Boga Mojsijeta, istog Boga Isusa. I zapamtite, imao sve, imao bogatstvo, poznanstvo, lijepu ženu, status, respekt zajednice. I da bi sve to izgubio i živio najsramašniji život. Ismijavali su ga godinama, vrijeđali, pravili planove da ga ubiju, protjerivali ga. I čak su jednom organizovali potpuni društveni i ekonomski bojkot protiv njega i njegove zajednice muslimana. I to je trajalo 3 pune godine. Evo, i u to vrijeme ima jedan hadis koji njegov sljedbenik prenosi, kaže, bili smo toliko gladni da smo jeli u to vrijeme, da smo jeli lišće sa drveća dok nam usta nisu bile izranjavana. Pa onda možeš mi reći bilo kakvo, racionalno, bilo kakvu mogućnost racionalnu, zašto on nije bio Allahov poslanik? Zašto bi onda inače uradio sve ono što je uradio? Zašto bi se odrekao svega samo da bi rekao ljudima Bog je jedan i kipovi nisu bogovi? Jer ako tvrdiš da je lagao, moraš objasniti zašto. Ne možeš samo reći, lagao je. Moraš dati neki razlog koji bi mogao biti motivator da bi on želio da laže. Jer kad neko laže, inače u životu kad gledamo, uvijek lažu za neku dobit na ovome svijetu. Morate znati da su mu nudili bukvalno bogatstvo, slavu, vlast, žene, sve su mu nudili. Rekli su mu, prestani sa ovom misijom i daćemo ti šta god želiš. Ako želiš vlast, daćemo ti vlast. Ako želiš blago, daćemo ti blago. Ako želiš žene, daćemo ti najljepše žene. I on im je rekao, to nije do mene. Ja sam poslan od Allaha. Ja sam samo Allahov poslanik. I čak ima predaj gdje je poslanik rekao, kad bi mi dali sunce u desnu ruku i mjesec u lijevu, ja neću stati sa ovom misijom. I to je dokaz da poslanik nije lagao. Ali onda sad neki ljudi dođu i kažu, ali možda je bio luđak. Možda je se čovjek umislio u glavu, možda ga ošalno previšao sunce u onoj Arabiji, u onoj pustinji, pa ga malo okrenulo, sunčanca ga udarila. I ko to god možda da pomisli, mora da zna za ovu predaju, veoma poznata predaja, gdje se za vrijeme poslanikovog života desila se pomrčina sunca. I to je bilo kad je odmah, što je poslanikov sin umro, sin Ibrahim, još je bio beba. I ljudi su rekli, pomrčina sunca se dešava zato što je njegov sin umro. Ovo je znak da on istinski Božji poslanik. I sad mi recite, šta bi lažov rekao? I zapamtite, ovo je za vrijeme kad su molili poslanika, znači sljedbenici muslimani su molili poslanika za više čuda. On je govorio, čuda ne radim ja, to je samo od Boga. Čuda se desi kad Bog to odluči. I to je bilo dugi period gdje nije bilo čuda i ljudi su počeli da sumnjaju. I šta bi onda u toj situaciji lažov rekao? Recite mi. Rekao bi, da,
tako je, ovo je Bog namjestio specijalno za mene, ovo vam je znak, ovo vam je čudo koje ste tražili. Ali što je poslanik rekao? Kaže, ne, pomrčina sunca je znak od Allaha, ne dešava se zbog života ili smrti bilo koga. Kada vidite pomrčinu, požurite molitvu, idite klanjajte. Dakle, ova situacija je dokaz kako je postupio u ovoj situaciji da nije lažov, da nije umišljen, da nije luđak. Jer luđak bi inače sebe umislio to toliko u glavi da bi sebe uzdigao, možda bi čak sebe uzdigao da bude Bog, da je on, da, ovo sam ja uradio, čak ovo sunce se pomrčina desila, da ja imam tu neku moć. Ali on to ništa nije rekao, niti uradio. I onda neko dođe, neko koji dalje ne želi da prihvati da on Božji poslanik, što on uradi? Dođe kaže, on nije Božji poslanik, ali on je imao dobre namjere, htio da je reformira društvo, htio da bude društveni, socijalni reformator. Ali znamo da i to nije opcija. Jer da je to htio, mogu jednostavno prihvatiti vlast kad smo mu nudili tu vlast i da reformiše društvo vrlo lako. Ali to je odbio. I ako želiš da pridobiješ ljude, da bi mogao poslije da reformiraš zajednicu, ne počneš tako što je udaljiš od sebe prvo. Da govoriš protiv njihovih vjera. A što je on radio? Govorio paganskim Arapima, najgore što mogu govoriti. Da su njihovi idoli, njihovi kipovi, da nisu bogovi. Govorio kršćanima da Isus je poslan od Boga, a da nije Bog, da je Božji sluga, poslanik, da nema trojstva, da nema svetog trojstva. I onda je kritikovao Jevreje, što su uzdižu toliko svoje rabine, bukvalno stvaraju neko božanstvo, da su odbili istinskog Mesiha, sina Merjemina, Isa alejhi salama, da im je knjiga korumpirana, da je stari i novi zavjet korumpiran, da nije originalna poruka koju je Bog poslao. Govorio je svima ono što ih najviše boli. A ako želiš popularnost, to nećeš nikad raditi. Ako želiš društvenu reformu, ne počinješ tako što učiniš da te svi prvo zamrze. Ali poslanik je govorio istinu. Sviđalo se to ljudima ili ne. Govorio je samo ono što me Allah objavio bez ikakve cenzure. I onda neko ko dođe, razmišljam, ne mogu priznati da je zapravo Božji poslanik. Što mogu sljedeći izmisliti, onda kažu, ok, možda iz nekog razloga, možda, da on mrzio svoj narod, potajno nikome govorio, mrzio svoj narod, je htio da im se osveti, da je uništi zbog nekog razloga. A slušaj sad ovo. On je podnio je 13 godina ismijavanja, bojkota, patnje, siromaštva, gladi, 13 godina apsolutnog progona, ubijali njegovo pratioce, bliske prijatelje, obitelj, kamenovali ga toliko puta. A što bi on govorio? Govorio Allahu, oprosti ovom narodu, jer oni ne znaju. I dodatni dokaz da to ne može biti činjenica da on mrzio svoj narod. Kad su muslimani postali toliko jaki da su Kurejši bili prisiljeni da se predaju. I onda se poslanik vraćao u svoj dom. Vraćaju su iz Medine u Meku i da svi muslimani da uzmu da se vrate svojim kućama, odakle su bili progonjeni. I do tog trenutka Kurejši su ga progonili, protjerivali, ubijali drugove, članove porodice, oduzeli njegovu imovinu, uništavali njegovu imovinu. Borili se protiv njega u mnogim ratovima, na primjer bitka na Bedru. Je bilo samo 300 muslimana, Kurejša je bilo 1000. Bitka na Uhudu je bilo 1000 muslimana, a 3000 neprijatelja. Hendek 3000 muslimana, 10.000 neprijatelja. I uvijek je bilo 1:3. Čak su i njegovog amidžu, vjerujem u bitki na Uhudu, njegovu amidžu su ubili, pa su ga isjekli i izvadili mu jetru, njegovu unutrašnjice, iz mržnje prema poslaniku Muhammedu alejhi salam. Znači sve najgore su radili do najgore. Zato su ljudi iz Meke, Kurejši specifično, tresu se od straha kad je poslanik ulazio u Meku sa vojskom. Očekivali su osvetu, masovna ubojstva, vješanja, robovanje. Ali što je poslanik uradio kad je ušao skromno pognute glave i govorio, ovo je dan milosti, svi ste sigurni. I rekao, idite jer ste slobodni. I apsolutno niko nije bio prisiljen da prihvati islam. Zato što Allah u Kuranu kaže, nema prisile u vjeri. Tako da nije bilo osvete čak nakon 13 godina prognanstva. Da je bio čovjek koji je htio osvetu, da je bio lud, da je bio luđak, da je imao taj veliki ego kao što mnogi žele da predstave našeg poslanika, da je bio lažni poslanik, tu bi pokazao svoje pravo istinsko lice, ali on nije se osvetio. I čak je onda oprostio Abu Sufjanu, vođi Kurejšija, koji je vodio ratove protiv njih, koji je bio zapravo osoba koja je njegovu amidžu uzela i isjekla i izvela jetru i to. Zamislite neko to uradi tvojoj porodici i vi mu oprostite i prihvatite ga kao svog brata. Nakon što je Abu Sufjan prihvatio islam. Zamislite taj nivo milosti. Kad bi neko od nas bio u toj situaciji, hajmo iskreno biti, šta bismo prvo radili? Znači on bi odmah pijan sjekirom ga uglao, brata, iskreno. Ali on nije to radio. To je primjer najvećeg čovjeka koji je hodao planetom Zemljom. Njegova milost je te strana više nego bilo iko drugi. Ko što je sve prolazio samo zato što je govorio Bog je jedan, vaši kipovi nisu bogovi. Dakle, nije želio novac, nije želio status, nije želio vlast, nije bio lud, nije bio umišljen, nije mu bio cilj slava, niti da bude cool, niti je htjelo nešto od ljudi, nije imao ego, nije bio osvetnik, hajmo reći, nije bio reformator koji bi samo lagao da popravi društvo. Ostaje samo jedno pitanje, možeš li mi dati jedno drugo objašnjenje osim da je on zaista bio Božji poslanik? Jer jedina preostala mogućnost je da on
govorio istinu. Nema drugi. Ali onda na ovo sve dođe neki kršćan bez uvrede, ali inače kršćan, niko drugi, ni hindusi, ni jevreji, ni budisti, ni ateisti, niko drugi ne govori ovo. Neki od njih kažu, ovo je od šejtana, ovo je zapravo đavo, ovo je njemu Satana došao na plan i objavilo nam sve ovo, ovaj Kuran, ali to nije, on misle da je to zapravo Melek Džibril, ali to nije bio Melek Džibril, to je bio Satana, to je bio šejtan. I ovi ljudi misle da je Melek Džibril došao u poslanik samo jednom. Melek Džibril je došao u poslaniku bezbroj puta. Pošto se objava dešavalo tokom 23 godine, nije to samo jednom došao na planu i sve mu objavio, on zapamtio. Ne, tokom 23 godine dešava se objava Kurana. A kroz ti 23 godine konstantno se Melek Džibril spuštao i on, čak neki od tih susreta su vidjela sahabi. Znači čovjek je došao iz pustinje, to je bio zapravo Melek Džibril, to su oni vidjeli, i onda su svi pitali poslanika, pa ko je ovo? Zašto su to pitali? Došao je čovjek iz pustinje, potpuno čistoj bijeloj odjeći. Nikoga nije poznavao, a u to vrijeme su živjeli u malim plemenima gdje su svi znali jedno drugog, svi znali komšiju i tako dalje, znali svoje rođake. I nije niko znao ko je ovo. I nije imao nikakve znakove na sebi putovanja, pošto tad nije bilo auta, nije bilo helikoptera, nije bilo, da su išli na devi, su išli pješci. I kako god hodaš pustinjom, znaš kakva je pustinja, prašina, oluja, vrućina, znojiš se, prljav si, sav sve prašine, nikakav si popucale usne. I kad su skontali, ovaj čovjek nije iz grada, ovo je jako neobično, znam da je putovao, ali kako nema nikakve znakove na sebi da je putovao. I onda su pitali poslanika, ko je ovo? I onda je poslanik rekao, ovo je Melek Džibril, došao da vas pouči vašoj vjeri. Pa onda opet ljudi ako dođu kažu, ok, ali to ide je Satana, spustila se više puta, pa šta? Onda mi kažu, dobro, ali koja to Satana dolazi i govori, prestanite da obožavate idole, prestanite činiti blud, Bog je jedan, poruka monoteizma, obožavajte samo Boga, budite dobri prema komšijama, raj pod majčinim nogama, najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj ženi, dijelite se romasima sadaku, brinite se o siročadi, nemojte biti škrti, opraštajte ljudima, pomažite ljudima, budite ljubazni, sklonite prepreku sa puta, dijelite novac, dajte zekat, konstantno pomažite, vjerujte u Isa, vjerujte u Musu, vjerujte u Mojsijeta, vjerujte u Abrahama i Ibrahima i sve Božje poslanike, uništite idole oko sebe. I govori, šeitan, Satana je vaš najveći neprijatelj. On je taj koji niti odvuči ni seždu, pa ga Allah prokleo. Kad god učiš Kuran, tražiš utoči isto Satana i uzbila me šeitan rađim. Pa nam reci, koji to šeitan dolazi i uči ljude da izbjegavaju apsolutno sve što šeitan želi? Koliko je ovo glupa tvrdnja, subhanallah, da je ljudi i dalje ponavljaju, ovo nikako ne može da uđe u glavu. Nikako mi ne ulazi u glavu. Zato sam na kraju ovoga videa odlučio da ubacim poslanik Muhammed a.s. u Bibliji, gdje tačno u Bibliji opisuje Muhammed a.s. kako će biti istinski Božji poslanik, njegovu misiju, tačno što će doći, što će uraditi, apsolutno u maksimalni detalj. Tako da nema nikakve sumnje da je on zapravo jeste istinski Božji poslanik koji je poslan u tom nizu svih Božjih poslanika od Adema do Abrahama, do Mojsijeta, do Isa a.s. i onda zadnji finalni pečat Muhammed a.s. I sad, pored svega toga, poslanik nisam došao, ja govorim istinu, zato vjerujte u me. Ne, on je radio čak kao svi ostali poslanici, radio je mnoga fizička čuda, gdje su ljudi vlastnim očima gledali i govorili, znači ovo ne može normalna osoba da radi, ovo je nešto, ovo je Božji poslanik, ovo je znakovi Božjih poslanika. Zato su ljudi bili spremni da ginu i ginulo su za njega. Zato je kada je poslanik umro, imao je preko 100.000 sahaba, preko 100.000 muslimana u roku 23 godina objave. To ne možeš danas uraditi sa TikTokom i sa svime što imamo, a on je to radio za vrijeme gdje najveća tehnologija bio kotač guma, bila najveća tehnologija. I to su radili, imali su tu hrabrost, jer su vidjeli ta čuda i znakove vlastnim očima. Dakle, on nije došao samo sa društvenom reformom, kao što neki ovdje da kaže, donio je i dokaze da je Allahov istinski Božji poslanik. To je jedan primjer zašto nema nikakve sumnje kad kažemo da je Muhammed a.s. Allahov poslanik, da to znamo sa apsolutnom sigurnošću. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء